lama kang thur lapen ka chikimo pen phoke bracket hom karbila mera mai ke sengani katalon Hamren rongbong rong hang pathua klamalong water sun kop samora kapadopon MP kiligalong omdunga wot kelong jia phan CM pen wot keregamai kapadopon Kardom ada birta long pen nili birta thanbang sami Monica milikpi nom birtang ton pen arjoitha Karbiang long arong supi difu rong thang karbila meta mai ahem pi along there point koira troxy arni adabla makang thorla pen kachiki mo jai mek pen phoke bracket hom karbila meta mai keseng arni talon pusi nilitum apherang ke pen kadni salong birta na pali Nipi alam ne chinghon chinam Faruk Racer kebra truck aningkan therepo inkoira troxy ani chikip isi amunit karbila met ame tihek pen KLA amahang patheklo pining an ke karbila met ame ata ningkan phokepra ke thom an plenglo ningkan phokepra ke thom aningkan along pacheton si therepo inkoira troxy ani ada blama kangthur kachiki mo katalon ame lapen karbi lamthe ka pangrum amai pado katalon ame along karbi lamet ame abidisar lunse timung lapen chenglok pinang an lamet lamchong aphan ka chinghong aradatum chetong dun District Election Officer West Karbiang Long District pen kapatir pipon SVEEP so pen chepari deng ponsi there niphaing koira troxy arni hamren rongbong rong hang pathua klamalong water sun cup samora mate rada tuma phan methang wot ke jok ajakong kachichini pame thek jia phan chirok toka mai kapadopona birta pherangke hundor crop hamren pen birta napali SVEEP Sales Nodal Officer Sir Chatra Ahin Penja Ponsi Mai along ongdung arat atum chetong dun Mai along kadoka ve vote ki jok dun aja kong ke do atum an ke vote ki jok dun thaiji aphan ke than ke pare padopon athe ke ning ke hangamuni da phan pa hai vek chi polote vote jok dun vek nangji pu alam the than paklar pon vote ki jok alam the pen ang parta PWD Civil VVPet aputha kachini nangji alam the hai hoita rat aphan ke than ke mum padopon তৰফৰ পৰা আজি হামৰেন ৰংবং ৰংহাং খেল পথাৰত উক্ত সংকল্প সমাৰোহ আয়োজন কৰা হৈছে গতিকে উক্ত সংকল্প সমাৰোহত আমাক CEO অফিচৰ পৰা দিয়া সংকল্প সমাৰোহ বক্তৃতা প্ৰদান কৰা হৈছে তাতে আপোনাৰ ভোটাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছে গতিকে এই সংকল্প ধাৰা আমাৰ আজি সমবেত হোৱা সকলো ভোটাৰে সংকল্পবদ্ধ হৈছে যে তেখেত বা সকলো ভোটাৰে আজি বিবেক ভোটেৰে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট দান কৰিব আৰু আজি উপস্থিত হোৱা ভোটাৰ ৰাইজৰ ধাৰা আৰু যিসকল ভোটাৰসকলে আজি উপস্থিত হ'ব পৰা নাই তেখেতসকলক আজি সমবেত হোৱা ভোটাৰ ধাৰা ইথিকেল ভোটিং তথা বিবেক ভোটৰ আপোনাৰ যিটো প্ৰচাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'বলৈ আজিৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ ধাৰা সেইখিনি সম্প্ৰসাৰণ কৰাটো তেখেতসকলক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব গতিকে আজি আমি সুকলমে আজি এই সংকল্প সমাৰোহ আয়োজন কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে আজি এই সংকল্প সমাৰোহত আয়োজন কৰাত যিসকল ভোটাৰ ৰাইজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকল আমাৰ সুইপ চেলৰ সদস্যসকল আছে তেখেতসকলক সেই সংকল্প সমাৰোহ সম্পন্ন কৰাত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াৰ কাৰণে তেখেতসকলক সকলোকে ধন্যবাদ Maya longkache tongdun arat to an atumta wo jokdun thaiji pura thurpet pen semi kedeng padopon la sopi hamren hithi bari malong armugache jeng padopon si jaimek pajutpon West Karbiang Long District dongkamukom rong supi tower kokpli kachetok along there niphaing koira troxy arni arnitili si ra minute thom kepra pho porpen kewangji MP kiligalong BJP pen kachetoidun Horen Singh Beaphan ongdunga votes pen kapa haiji aphan Karbiang Long Termas Council CM Tuliram Ronghang pen vote kerega mai kapa dopona birta pherang ke Kelvin Terang pen birta nangpali
MP Kiligalong BJP pen kachitoy dun Horen Singh be phan vote ke hang pi amayalong Karbianglong Tunamas Council CEM Tiliram Ronghang Dongkamukam Town Committee Chairman Tilisram Ronghang Vice Chairman Ren Singh Timong Ward Commissioner Serlong Kibe G2 Terang Ronghang Lem sa Chairman Mongol be pen Chenglok Ongdung BJP asong long asongja polapen asongja pia tumchitong dun Mayalong non ke bang ji jangmia ji glorify trainer cap arni MP Kiligalong BJP pen kachitoy dun abang phua phan ilitum ning si pet dosi Ongdung a vote pen kapahai jia phan claim dam nang po lapen bangsu MP Kiligalong kachitoy dun abang phua phan jong se vote pi pen pahailo pulote an se Karbianglong pharman kaching thur asai pen danglok ason asai sitami claim pon thek puputa Karbianglong Tunamas Council CEM pen mailong lamthe kijai pon pado Posil tu Horen Singh be phan ke hai nai kok gima lagi dal tum da chini klo ile tu ba childing kui pen ka chesong Bharat ka jariya ronalong ke topda ningkan thongkera ke thomlo hemprek hala so Autonomous State hemprek prapjin pen ka pelong ya pha parliament along ile tumla so Bharat Aron long kacari ketok dak Indian Constitution lo ketok dak Article 244A Prabjin ben kapi chunjia phan hola dak parliament thengdo kapening je chunjia phan la so ben jena tum ongdung a vote pen tum pehai nangi palam thekela hino Non morom so por phan birda moin tomponik sina Kan kray silo vote ke jokta nilikai ta mathadam Nili ki piagot lakha pondoma kalite nili ke berate mission along klang pameloma nilikai ta mathadam ke joka tengpen ke patinia war sai doma Ningke hanga bang phophat ke joka vote klodam lo puang thai doma Ningke hanga party aphan kachiki klong isia kimia dichi vote ke jok ang the kot pen ke patini un adichi vvpet henlo Nilining dorik ason anthir thipen kangsai un adichi lake isi salajong pen karjab adichilo lapen EVM along cherap lok ahormulo EVM lapen vvpet pen nang liko son si vote jokpo kengkam isi polling booth arlokilut vote ke jok ahem arlokilut dampen presiding officer si ballot unit pekarpo kengkam hini vote jok milo Ballot unit along akilir abatan along ning ke hanga bang puamen mate ang thek pen pachiton ra ber ignon kengkam ke thom ake era tur klang loma ning ke hanga bang puamen adung ake era tur klang pu kengkam pli kangchap alu klang loma vvpet along ke klang kangchap alu aphai lang ignoi haladak nang li ning ke hanga bang puamen mate ang thek klang loma labang su kangchap alu achet second proxy an siklang choji Laso apilo te amina chithui pen chebeng pet si siang deng along che thap dam thot po vivi pet ke isi akimi che thang klong adi chilo nili inut det pia mekar lapen nili chichini komata phansi vote ke jok vek ma lapen nili theklong lo kopi ma ning ke the klardak chengbar kri ke jok vek avot ning ke hang abang phua phan lelu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo lasi vote ke jok a hemar lo pen bar be aprang e phong vivi pet along patini te kang tha Laki kemisnya nalam lo. Jongsi electoral voter list along nang limem thap thelang puluti lapen nang li jongsi arkoi niphai isi inkoira sirkep an nang li arta ningkan krenar kep choklo puluti polling station abial o aphan nang limen che thap dun pen democratic araida te non ke nang kileji lok sabha election inkoira sirkep aput vote chok dun ignon Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
Nona pirbi keman karjonga ka Kopia kopai pirthe ke ba Long lela ne senghe kang sa Batha dam lote ne kayala Oni ache the Na an si chelo jine Ini siksa kelapa ni lah so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nanya na chusir ham tamle ini su. Ini siksa kelapa ni lah so cupen cerap leka cerap cing sok tahun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, lo nalom tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, kona lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adum rong supia long ke chengsi sopin so la pesor lo tu kapamata dim lo. Kalang ma. Kalang lo, ke chengsi sopin so la pesor lo phat kapamata dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin pinahumrig mo. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed. I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice? Introducing a system that can assure you. The voter verifiable paper audit trail of VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth. The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready. Step 2. Cast your vote. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3. See the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experience trust, transparency and fairness. It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing. If your name is not in the electoral roll and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote in ensuing Lok Sabha election 2019. Aturkimi Academy Jifu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20.
Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Dihina Mopi Putot Birtalong Wang Tuiglo. Kharkhati Police Station Kaparlo Angkang Thireni Phaing Kora Troxy Arni Kang Sampor Phai ke Thoma Pormolo Kharkhati Raj Police Hotel Athino Akimi Jangthua Truck Kapasang Adi Malong ke Doi Hum Jangthua Puru along Men Mecho Dadajok Kangjert Hanga Birta Pherangke Ananterang Pen Birta Nang Pali Birta Kilong Dun Atengke Jangthua Truck Atum Chington Playing Ahut Jangthua Puru Pen Men Meki Thurvur Ajok Tong Sekot Pen Jangthua Truck Amokha Menir Loklo Jangthua Puru along Jangthu ke do ajok meki cho pinang ana jirdinglo aphi meki pa map atrak wanglo sita amuwang vedetlo adungare ke do atum non pen phong thom anlo la so hawar Jangthu ajoini pen meki cho sita la so alam bukajan MLA Dr Numor Momin anu cheden de la pen halapu police atum ta chini pa melo sita ki khang dun jia phan matha the lasi la ke police la pen MLA atum ki chok che the tan khangjanglo lasi mo ke wangji ani kopi ke thedung alam ki nang do thukok pulote la ke police la pen MLA atum se adai che enang ji puta rat atum ning jerinti lasi la haya sai lang no Jangthu ka chong hu asai prabjin pen ing to nang pu puta ning jerinti Surini Rakrisir Kebaningkan Lok Sabha Kilika Parman number 15 Mahamaya constituency angkang number 3 Difu ST Parliamentary constituency BJP Asong pen kachetoidun matek Karjabduna Bangphu Horen Singh Beaphan BJP Samelang Sub Block Mandal pen Chapati Pi Ponsi vote ke hang PMI Kapang Cheng Ponabirta Pherangke pen Birta Nampali MP Kiliga Phan BJP Semilang So Block Mandal pen polling station Palongni Adim Sar Iktimung polling station Kiparlo Longki Terang Arong Thorom Teron Ahem Achatay Lapen Mulajan polling station Kiparlo Men Taro Arong Harsing Ingti Ahem Achatay Along MP Kiliga Along BJP a candidate Horen Singh Bea Parman vote ke hang pi amay ing Nippon Bangso amay along aluhisar po aman pen Karbiang Long Autonomous Council EM Lunsing Teron Chetong Dun Lapen Manpeng Alhi Aman Pen Mahamaya VDC Chairman Harsing Ingleng Tokmuka Town Committee Chairman Biren Singh Teron Sabilang So Block Mandar Achun Bang Babuti So Pen Chenglok Ongdung BJP Asong Along Klem Bang Pubang Piatum Chetong Dun Pen vote ke hang amay along RDP Dun Biapan Ongdung Abugan Pahay na Pula Katong Meta Naglang Tunili na naman ito Pujo kasi Tarong Ito Dama Pidung Maljana Long Pudung Pula Maljana Long Horen Singh Biapan vote jogra pahay pon pugusi chuni rilo Bokajan Police Station Kaparlongkang There Niphaing Koira Troxy Arni Tili Hinia Por Morom Sukhanjan Wopong Terang Arong Amikar Babuti So Alangli CCIM Thanga Sai Mate a duty Judet Pen Hem Kachedam Bom Tower ke harahut ihum kapacha hektik abai kapatong pon phida birta pherangke anan terang pen card news asai hemalong birta napale Adungorai ke duarar tum thegdun longsi tong sikot pen bukojan CHC along kiso paklang damlo sita ke sohir kang tang raga jok aphidima purnikos hospital along an chepon thulo lapen halapu kipatong abangta arenghu keso phonanglo kipatong abai ka number le KS09F1481 pusipang theklo non birta ke to apor hut an ke babu di somunit chingki un muchatlo pota birta ripdun long ada birta bangkela pon sing ton poniglo dome thakme kurwang thu